Mithikali Nturi na arua na kinyite Southimenti na arionekete gutakuna gisiasa baria bakuruira na bogete kia za Reiji Rais Ruto atemutethia nontu nowe wamuritire gitini augite ngugiria aitite ta kana aritite ta mubunge wa Igembe South etiomba kuringithanwa neria munya aritite ari mubunge wa Tigania East kana nderia bonde baria Minister Borimi na Ndithia. Nturi Nkuruki atiuriritwe kugera mugwe governor wa Kagita Gaka toria mutukare agututariria. I am in the race Itikian governor. And I'm clear in my mind pato shinda nabo. Ni migambo ya Mithikali Nturi ni muruiri giti kionga bana mero akire nyuma ya kiatho kia mathiko ntere cha Southimenti na kiri wethira na ntumo akire aruiri te bionga bana mero ntumo ya mbere thira kire kithiria Kawira Mwangaza. I advise my good sister Kawira athithie Juundi arwe na koti athirie mahamba ya because once impeached kulingana na sheria you cannot be a candidate for any election. So concentrate wetera kasungwa utethia nontu ate utethia urawikire nyenye saini nontu nowe wa kuimpeachete oranda ure ringi kiripita munya Mithikali ugano kabagatega witingugi obwa mutongeria akiuga bakaringithania Kagita Kaware mubunge wa Igembe South mianke 10 na munyari mubunge wa Tigania East mianke 10 oritingugi bwa ware minister kwa mieri 20 na bwa munya bwa mianke 5 na kinyaki uga bagatega mianka ya wetano tangabana akiuga munya na remerwa ningugi na nikyo akariba mero ba muthurukire mwankene jwangirijire 17 nambuwe kinyato aelete ba bange bonde turungamia bo because they have been tested owo tuega kwari tete ngwebwe ga muno for 5 years as ngabana wena 70 billion na tha ukiombekana wananchi bakwinga whether wena atete ngwebwe this is not possible ketha go aritete ngwebwe na bari satisfied kabakiri new contract. So when you go out there ori miaka 10 10 ome weye uwe ko kwendete wita kuthithia muleko yuko tirete na nako tirete nthi kuthira yonthe kuthira ko kaura na uthirie meru waneneo no ntobio itosho pension. Some of us are not looking for pension. We are committing ourselves not to change a mess. Ntumo ya Mithika kiringa bana mutumanto ethingia ni ati na remine ngugi na nandi na ithuranire gucoka mathabaune gutumiria kana kwa bisa Wanchera Kaire eria kuthithia ucore na gukirieti harmony within the county non to county nho kinyango ndene mweri 12 ukwe opportunity ekuthura cabinet can no longer own together nika kwa thukana into enori staff into enori auto realelia kila pahali nara kuonde mando ya kuginyira ya county ya Karerwa utie mitaratara irio kana mando ya kuthithika. So I think the best thing we can do ni nyawo kwira please get prepared to go back to the property ukaunje kana uchoke nchera wakarie avungwa because that is where you belong. Ngwene bweri kunankerwa mwene ngugi urokumenya na atebweri kuthithwa. Kiripotrande to shawero ria kwari etwa ni mutuge.